шатырга, анда широкоформатная печать, анда кружкаларда, футболкаларда да тоже билебез. Сувенирный продукция, бүтін нәрсе бар. Анары дін көрсетеміз бе? Biz ima şakir kılıçlarını büyük bastırdı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu Yardım Meşit'ten Süleyman Meşit'in tişağını biliriz bütünde. Onda okuyunca biz Melike Avustralya'da bizim Hazretimizle de, Yüzden Hazretimizle de Kurtlarından idik biz aşıklar idik, Kurtlarından biz alırlar. Sıklanlar idik. Allah'ın rahmetlerini sürüydük. Ya Rabbim şu kattık ağır, şu kattık izgi yolda bulularından. Şununda şu meşit Tatarstan'ın Kazan'ın yengeler tomgası bir yılda olarak istakala bizden jurnalistikada şunday bir өтіп келе тұрған пробивающий сознание фактылар керек. Башқа кішіге тіресен де тәржімеге айтсаң да, көрмеушілерінің су астында жақсы көріп берулері, мына бұл Никита yazмышы, Илдар Баязитовның біз Сулейман Бәшітінде нендей ішлегенін білеміз. Интернет татар заманында бар, интернет голосование бойынша бір еллік ол ел кішісі деген абыройлы исімге лайық болды, интернетте тауыш беріп кішілерінің. Ол менің коллегам, журналист, һәм ішлеген Татарстанда да, Өзәк-Азияда да ішлеп қайтқан. Шуңа күрә қарасақ, қазір дин кішілері, дин вәкиллері арасында түрлісі бар, һәр қайсысы өзінше қызық. Bugün Yardım Meşitinde жиылышып, түгәрәк стөл артында күмінір көлемде ел дәуірінде барған ішлерге йомғақ ясау, fikir алышу һәм келешеккә ниндидер юнәлешләр билгеләү процессы күз алланды. Әйтергә кирәк, безнең берләшүебез татар дөньясының зур җаваплылыгы аркылы гына мөмкин. Җаваплылык тойган шәхесләр, җаваплылык тойган оешмалар, мәчетләр, мәхәлләләр, әлбәттә алар татар дөньясының нигезе булып торалар бүген. Шул ук вакытта безнең башка региондагы милләттәшләребез дә шушындый ук юнәлештә күркәм эшләр алып баралар. Төмән өлкәсендә, ягъни анда бездә ятим бала юк дигән шушындый ук юнәлештә мәчет аркылы, дин әһелләре, милли оешмаларыбыз аркылы 4 ел дәврендә эш алып бару киленә. Чыннан да татарда элек ятим бала булу зур гөнаһ булган. Татар bir кайчанда балалар йортлары, карлар йортлары, ягъни башка шундый йортлар булдыруны үзенә хас күренеш дип санамаган. Балаларына гаиләдә әти-әниләре, әби-бабайлары, туган-тумачалары нәсел-нәсбәте тәрбияләү принципы куелган булган. Менә шушы принципларны да кайтару бүгенге көндә безнең төп бурычыбыз булып тора.